football Titi part jasari somli parukna ngai thavele don ta ila video kan ti chuan nung bera khan KTP General Conference kan kalve don ti kan soilan kha wang khan video te po pathian ni le thochan ni ate kan ti chuak thei te lova voin thole ni atang hian kan chunjam vele ta ani Brighton striker Danny Welbeck hi kumsom thum pangami ni ve to ma sela a khelna team hian la chel zel duin contract anzia thar puita a kumsang ni somni pasari thleng cham thei turin inrem na thu an thlung thar Danny Welbeck le Brighton te hian contract an nei sa in tun season thleng chau hi adaya ma se chuta chon kum khat dang po se theina turin thu an thlung tela chu Brighton hian mangtang ka in Danny Welbeck po hian arem tia anin chel chhun zom don Welbeck hi tun season a Brighton ta na gol khung tam ber ni in match som thum a khel to atangin gol som pakhat a khung towa Brighton tan hian ala tangkai le tun season a hian European top 5 league kan ti thin English Premier League te La Liga te Serie A te Bundesliga le League 1 te heng zongjong a hian English Premier League hi set piece atanga gol lu tam berna ania alu tam fal lebok tuna an khel to china Premier League a hian gol zasari somret pathum alu towa chutatang chuan set piece atangin gol zanhi sompanga alu tlingto gol lu zongjong atangin set piece gol hi za somni pasari lai atlingani ado tu chu Serie A ni in gol zaruk somnga panhe lu to atangin set piece atanga gol lu thi za somnga parukania Premier League naiber tu ani chungin an phak lo na hi gol somnga pakwa lai atling pathum na chu Bundesliga ni in gol zaruk somret pathum lu to a set piece atanga gol lu thi za somli pakwa ania palina chu La Liga ni in gol zaruk somret paruk lu to atangin set piece atanga gol lu thi za somthum pani ani pangana hi League 1 ni in gol zaruk panga lu to atangin set piece atanga gol lu thi za pali ani Premier League hi set piece a inven har sat berna set piece atanga gol khung atam berna ania hemi chungchang hian soizui po a hlo hle Liverpool boss Arne Slot po hian hemi chungchang hi soive bokin Premier League a match ka mu tam ber hi munam thlir a har sa hle football ka thinlung taka ka thlir na atangin kangai nat lo zong takani tin set piece lama chanlak na satala tuk hian in khel munam na atibo tial nia a hriat thu asoi in khel result lama luta ila Nizan Khan in elna then khat khelchhun zomania chungjenga chuan Serie A Pisa an tloma an mikhwal Bologna in sikhat final ne Udinese in an mikhwal Fiorentina sithum final ne bok Pisa hi relegation zone anom meka an din mun athalo hle relegation zone pona om niamber Cremonese an phak lo na point kwa ania khelsom pakhat chau mabak om to boxia wangin Pisa hi antal chhuwa chance a chezualani Fiorentina hi relegation zone omlo ahim china omnima sela tebula somparungna omin point somni pali an nei meka relegation zone om lisnen an point nei ain zat mek chuwangin Manchester United goalkeeper Louis David De Gea khelna Fiorentina hi relegate lo oma an la omani Spain Football League sangber La Liga po khelchun zom niin heta hian Real Madrid an tloma an mikhwal Getafe in sikhat final ne golom chun hi mini samthum pakwana a Martin Satriano an penalty area pona tanga Moiseta a volley goal ani heme cha hian red card pani phorniin hun top don hei additional time mini samkwa pangana a Franco Mastantuono Real Madrid roll thar du om in red card a choya Argentina roll thar du om hian match referee atong khum na deuh ni in alanga player dang laka fall mi alovin referee atong khum nuwa direct red card a choi minute somkwa pasarina Getafe player Adrian Liso an red card achoi velea ani hian match referee in hamrik aham nuwa ball apet luile ngata the ball yellow card kaltlangin red card achoi ta ani he match a hian Real Madrid hian in khel thununin Getafe hi an norbet na salea ma se an mamo goal an khung theilo an tuar Kylian Mbappe liam alana ya wangin an la chhor theilova chu alang sar hle hun tha an nei an khoral 5 vekani Real Madrid hian goal shot voice som pariat an neya voice sari goal zone an pet Getafe hian voice sari chau goal shot nein voi thum chau goal zone an peta ma se an mamo goal an neya wangin Real Madrid khelmuala Real Madrid ngei mai nein point thum Getafe hian an sual chuakta ani ti hian Real Madrid hi a zonin La Liga a tum ni an tlom ta a Osasuna laka goal ni gol khata an tlom nuin Getafe laka an tlom le tamai hi
an mani trantu ten an hrethiam lo hle Real Madrid hian Xabi Alonso an ban hnuwa Alvaro Arbeloa an ruaya Spanish defender thin kai hroina hnuaia hian La Liga match sari khelin tumhni an hlawma in elna hrang-hranga match som pahnih an khela tumriat an chak tumli lai an hlawm to ani Real Madrid elpui lian ber Barcelona hian inrini zana goli gol khatin Villarreal an hne thunga Lamine Yamalan Barca tan hat-trick asiam masak ber atong ani kha wang khan tuna La Liga a Barcelona hian khelsomni paruk atangin poinsom ruk pali an neya ma an hruai zui zel panina Real Madrid hian khelsomni paruk atang vekin poinsom ruk an neya Barcelona an phak lona point li anita der khelma bak match som pani ve chau an nei towa Barcelona tan hian champion kong akozau tari zanin in khel turte kan soikai main saitwal lama hun kan man chunga result then khat tele nimin zinga in khel result ba ka abe bomte soikai talokila English Premier League ka Arsenal in khel hautak chechual theina an mi khwal Chelsea gol ni gol khatin an neya Arsenal tan William Saliba le Julian Timber an defender panin gol khungin Chelsea gol nei chunpo Arsenal defender Piero Hincapi on goal ania blue chen red card pakhat choin Pedro Neto no chua ani kha Arsenal hian an hmaba ka hautak zual tura ngai zinga mi pakhat thatakin an paltlang ta phota an tan chuan point thum lubik ati lo theilo Manchester City in khwalmola Leeds United sikhat fain Anton Semenyo gol khung mangin an hne boka Liverpool in gol nga gol nia West Ham hne bokin Manchester United point gol ni gol khatin Crystal Palace an hneya United tan an team captain Bruno Fernandes an gol khat khungin assist tum khat anei tel boka chuwangin Bruno hian United tan gol za akhung tlin to ba ka assist za anei tling le tachia Manchester United player omto zonga player dang panhi chawin United tan hian gol za nei tling chungin assist za an nei tlinga chungmi te chu Ryan Giggs le Wayne Rooney te khaniin ani huanga hian Bruno hi aom ve ta ani ti hian English Premier League season kal mek table thar bera timin elsom ni atangin table ma hruai tu Arsenal le table monga om Wolverhampton te hian khelsom ni pakwa ve an khel towa team dang som pariatin khelsom ni paria theu an khel boka Arsenal le Wolverhampton te hian an khel tam ta hret ri ti chuan Arsenal hian point som ruk pali nen ma an hruaya panina Manchester City in point som nga pakwa nein khel khata anin khel tam hlei chungin point nga in anin thlawa pathumna Manchester United in point som nga pakhat an neya palina Aston Villa point som nga pakhat an nei pangana Liverpool in point som li pariat nein parukna Chelsea in point som li panga an nei boka tebula hian top 6 a omtein elna boruak hi ala sang le chuta champion tuma in el Arsenal le Manchester City kar ala al thaleya UEFA Champions League spot chan phak tuma in elna Manchester United Aston Villa Liverpool le Chelsea te kar ala tang thale boka tuma in thlada thei an la omlo Chelsea din mun hi a chezual ta hret thunga top 4 an phak lo na point ruk ani der to Premier League hian Champions League kwata hi pali an neya top 4 chinin season thara Champions League an khel thei don tina ani ma se UEFA coefficient ranking a anti that chuan tebula top 5 chinin Champions League an khel thei don chu lo ni po ni sela Aston Villa hi tebula top 4 huanga an hrim chuan Manchester United Liverpool le Chelsea anni pathuma tang hian tu emobertal hi chuan Premier League kwata atangin Champions League an khel phak don lo tina ania hei tak hi an kar boruak angai ven om zual na pakhat ani Saudi Pro League lama Al Nassr in khwalmola golthum gol khatin Al Faiha an hne bogani kha khata khan Sadio Mane le Abdullah Al Hamdan ten Al Nassr tan golan khunga Al Faiha player Mosquera an lama atilut palbok ti hian Saudi Pro League season kalmeka Al Nassr in ma an hruai chhun zom zela timin el somni ten khel somni pali theu khel toin Al Nassr hian point som ruk pakhat an nei meka an mani neiber tu Al Ali hian point som nga pakwa an neya point ni in anin thlau pathumna Al Hilal hian point som nga pariat an nei bok Al Nassr Al Ali le Al Hilal te hi league champion ni la be se sang zual an niya Al Nassr bik hi Ronaldo an nei nuwa he liga la champion mi alawan niya Ronaldo ngei po mani loka ati tau chan lian ber pakhat chu league champion ni adu wanga ni kha adu kha Ronaldo le a thian te hian an hnai zela
ma se an tran mar hle ero alangai angai nom na hi label cha theini in alang boka chumi tur chuan al nasa hian an hma ka an elpui lian pahni al ali le al hilal te hi an lama chondo na heng te hian ngong anei lian le tura ngai po ani Major League Soccer lama kaita ila USA a hian Messi khelna Inter Miami hi champion lai an nia ma se Los Angeles FC laka sithum fayatlomin season thar bul an tran chhelea khami nu khan Inter Miami hian hne na chang ta thungin Orlando City muala goli gol ni in an chakani Orlando City muala an chak theina turin Messi hian gol ni akhunga first half Orlando hian sini fain ma roi ma sela Messi hawin Inter Miami hian second half an le thal chiang hle Messi hian Miami gol li na hi free kick atangin akhunga chuwangin Argentina superstar hian king of football Pele record ni rualin free kick atangin gol somsari akhung tlingve ta chi ani kumsang ni sompariat atanga chutin Messi hian penalty atangin gol somthum panga akhung towa free kick atangin gol somthum paruk akhung to boka penalty atanga akhung ain free kick atanga akhung hi atam jok football khovela free kick atanga gol somriat khung tling tu ma anla om lawa free kick specialist tam takalta te po khan gol somriat an khung tling ngai lawa chu Messi hian in khel achol san ma in clean theidon takmo atlina ni nga chuan aro puina bel cha tu lian tak atling theidon ani engpo ni sela Europe lama season top lam an man mek lain USA lama chuan season thar an tan ve ta chawa an season calendar ain an lo wangani chuwangin European League sanga match somthum don an khel to hlom lain MLS a chuan match day ni na an khel zo ve chawa chuwangin helam hi chu champion lam soinan chuan alam ha shet o me in khel le tur lama kaita ila zanina in elna then khat khel chunjom tur oma chungjinga chuan Coupe de France a quarter final match dar khat le chan ve a Strasbourg le Reims te anin ma chondona Copa Italia semi final first leg a dar khat le chan ve a vek Como le Inter Milan te anin ma chondon boka Spanish club te in elna Copa del Rey a semi final second leg match a Barcelona in Atletico Madrid an mi khwal don bok first leg a Atletico Madrid sili final chak towa chuwangin Atletico Madrid hi an chak be seina po achanga hetia thlir mai chuan an chak ngei po arin oma Barcelona tan le thal turin mabak akau hle goli laya an nufual to awangin Barca tan hun tira tanga na taka an attack atul don ani anni pani hian dar khat le chan vea match an khel tanang English club ten elna FA Cup 4th round po zanina khel turania dar khat le mini sompanga a Port Vale in Bristol City an mi khwal don bok English Premier League po zanina an khel chunjom dona dar khata Bournemouth in Brentford mi khwalin Everton in Burnley an mi khwalanga Leeds United in Sunderland an mi khwal don bok dar khat le mini somli panga a table monga om Wolverhampton in Champions League khel phak tuma chan lamek champion line ni bok Liverpool an mi khwal don ani Liverpool hian Florian Wirtz Alexander Isak Endo Bradley le Leonie te an la chhor thei don lova ma se team thazoka ngai chaktura be sei chu Liverpool thau an ni tun season Premier League a an ni pani hi Anfield a anin ma chhon towa khami chum khan Liverpool hi gol ni gol khatin an chaka khami chum khan Red Star hian Ryan Gravenberch le Florian Wirtz ten gol an khung Liverpool tan hian in thlada ngot thei ani lova te bula pangana om mekin khel somni pariat atangin point somni pariat an nei meka zanina hian an chak chuan an chunga om te bula pathumna Manchester United le te bula palina Aston Villa te point nei zat somnga pakhat an nei vele chia don Wolverhampton hi te bulmonga om an nia khel somni pakwa atangin point som pathum chau an la neya relegation zone a om zinga po aniam bernin an din mun a cheber ma se an mani muala te bula ma roi tu Arsenal draw tu an nia chuwangin Liverpool tan po film khur taka khel atul don kan topic nunung beratan BBC na transfer thuleng atarlan te hi sei chunjom ta ila heta hian Italian chanchin buten antarlan danin Inter Milan chuan Liverpool atangin Brazil goalkeeper kum samthum pathum mi Alisson Becker hi ni puihuna laklu antum dona Juventus point Alisson Becker hi an be sei mek ani AS Inter langin Manchester United chuan Newcastle team captain kum somni parian mi Bruno Guimaraes hi Casemiro mun rong no khana turin ni puihuna laklu antum dona kum samthum palimi Casemiro hian season kal mek zowa United hi achwa sandona
chu wangin United hian ka semirom mun ruak no khana tur hi andap mek ani Athletic in tar langin Tottenham hian season an hmang chelea Premier League po la relegate theizinga antela an relegate mai ngem ti lau thona te po an nei ta mek ani hetiang din hmuna an din mek kara hian Tottenham hi Premier League atanga relegate in season thara championship an khelani nga chuan an player te hian lo an ti tlema tul dona an player te lo hi an kat chen sak don ani Give me sport in tar langin Tottenham defender poimo kumsomni palimi Mickey van de Ven hian a khelmek na Tottenham a hian chamzui zel tura contract zebel atum ri lem lova tuna hian Barcelona le Real Madrid ten an be sei mek ni in thua thang meka European top club dang te point an thli thlai mek ani hetiang kara hian ama hian chona thar ma chon hi adu mai rin na po alian le God offside in tar langin Liverpool Arsenal le Barcelona te chon Inter Milan defender poimo kumsomni parungmi Italian center back Alessandro Bastoni hi laglu antum Bayern insider in tar langin Arsenal chuan Bayern Munich midfielder kumsomthum pakhan mi season kan mek zowa input chuak mai tur Leon Goretzka hi an be sei chunjom zela Goretzka hi free transfer a laglu thei tur zinga atela wangin Mikel Arteta hian laglu ngai atuma atlar lai ti chakna tura min ngai atum Arsenal hian laglu antum mek baka Inter Milan Juventus le AC Milan te point German midfielder hi laglu antumani mi rorin tar langin Barcelona chon Manchester United atagin kumsomni parian mi English forward Marcus Rashford hi laglu ngai antuma lona an ho hi angeta le ngai tumin tran an lamek goal in tar langin Manchester City chuan Borussia Dortmund player poimo Lucas Mecha an player lui hi lakle le antum meka kumsomni pangami hi City player thinania City atanga ain pu chuan nuwa Dortmund hian ahming acher leya City hian lakle le tumin tran an kho tamek ani Football Insider in tar langin Manchester United chuan team kai hruai tum het tur an dap mek konga Borussia Dortmund kai hruai mek tu kumsomnga palimi Niko Kovac an be sei zinga atel Spanish chanchin bulian AS in tar langin Real Madrid chuan German defender kumsomni parukmi Dortmund ta na khelmek Niko Slotterbeck hi laklu ngai an duwa nipui transfer kongka honhuna laklu ngai tumin tran an kho don Ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak thei chin chu nile phot ro se